na no se wa kutu ti se ni la ina ne galanti se wo na be fa no la beyi wa no wo be jamu die odido se wa kutu die nyum we metia na mani atete enyum die ye wonum o osese maji na te se minua ba se wa kutu ankanya ne se ye bre se wa mpa fo se wa brakatu se wa hofe wo de se wa wo danso e ka hofe ni suban ya nkatuo entuo kwaye mu da se wa fo ye ni suban de obo ye ni na den bat ye bido kra se wa kutu hofe die onye bido kra eye osmo eye medam wase mudi agura nne ene ye nko we ye de call so bi ofufuo party no ase do no na hwe o man hene international band na chairman incoming international band giram na commander 6 enso so ono so na obo 6 ho no mo no na abrapoku ahwene so bo defense wa chire ho ene ne de ejai omuti na ye na mankwaka ho nka asem bai me mini voice me jim hudi ti ye todwom an ma pem ba bia tena ti se wa kotodwom ena na etwaguo na braso si edi nkomo hedofo kame ho na ye ni enkomo sonko kra na Kelmed Pharmaceuticals Ltd me catch do ho ni se mama BC aba BC 56 cream e bi ho pie leaf de ye mene de yeso afi me hweduro no kwa me se egumitirim ye wo mollis baby massage oil e wo ho na Africa Ayulabs gripe water metin eno anu mabobo sway adwuma na ya che enti Kelmed Pharmaceuticals Ltd wo mu nipa pa mo de abadwa so na mabobo ni nyina ma wo na BC 56 cream kukudam no ankasa enku aduro me se wotu kwa akwa bruchira pe bi to bag mu wonimu dada de bi beti mu abehia sa aduro bi ye kase e bi de bro bi na edi 3 days ansa na bedru enti mesrew mu amutu kwa ni nya odofo bi so akwanto na pa bi ama no a chede papa wo de mane no a eyeye ni mama bi si ye ni nkomo enuro ma hye ni nyina se de bia ya ye hye no no omo kukudam no odina na 56 enuro no na masam ha mi fi Kelmed Pharmaceuticals Ltd anopai ana maba mu shra ba mu ho donti ye kra enuro efi India maimu eba Ghana maimu ha na ye ka enuro papa enya ajo dabi ba ku ne kra mi we ye kra dro BC 56 cream edro tatahwe a ekuro ehuna na wasalutu no ebiso na sam we ye wo pine leaf ointment ene ne tablet eno eye kokko adro broni beka se pulse ana se hemorrhage ana ye wo mollis baby massage oil eno ne ye de tutu kwada no ye de massage wasam kwada no akoda wo wia akoda wo nanti osoro na to apem fom akoda adro na dwo ma wonna wo boni nsonyu na de bi atwetwe no sa afa de obeda ma wo so weda thank you sa wo de massage no ema moja edi afusane yiye ewa akwala nimu ni muscles are strong even the bone ni no mpem eye den osore nante prekope ema ne nerves chese bibia esisi su pepe enti mompe mollis baby massage oil no enfa massage momma anase chika say ye de wasa ye de fa sa ena ba koso ni Ayulabs grape water se ka Ayulabs eye grape water tatahwe a Kelmed akofa ba haban ma ena de ye any side effect biara eye adwuma mposen enkaye na amunimu no eye adwuma papa esa mankola no appetite se akola efifisen empenifo beka se ofifi aboa opie boa wo de mana tew na yi sa yawo no efi ho ya omugya o manan kitinkiti bi ni ade wo be hu na akola ne yefu aye kutu yes amaman inframa agina fa anti we ne ye de na mo twe omumu a o say abatan no say ye wo say ne denti obi ba ye nchen besra ya wo de nofo na ato akola na numu no eno bo nkomo wa bu yi wani ato baabi ye mu bi wo kora me ba bia da me ma me ensa ma wo mu nyina no me ma anadwo nyina mu numu o
na wontimi nsi esa no wachi kasa ya wo ya etimi medam nkyem na ade ache na nufuo ne hyede no mu otwe ne fe ofo etimi na fa mada no otwe mframa otwe mframa wobehu na ne yefu aye ade be kire na fu no ubom sha betutum tom don no ban samre na twam pe Ayolabs grab water sa pe ni nyina ebe ko be se ni fruma no so na dan broni be ka se colic pain sa pain no ma akwala no honto no edro papa ba nyam na akwala no ko no hwena no wa ba nanu na de asom se ko no bonanum tom ene enu fui obetwe a wanhwe ya obehwe ano no kora amene na chese Ayolabs ye adwuma efiri ho a na pile ewurade koko ene tu koko ase me say koko dokra amanfo ewo man mu a mpo amanone enanse nyina amanone for free monko pe pile ointment ne tablet no obemene eno na ye internal one no ena external ne cream no epie wo woto a na wo de cream na ye the anus baby a wo ja wo nan efa koko ye koko ama mpenifo akese sebe mani mu mpenifo omobo diaper moje etu omo koko kum so bi ka se koko entimi nyi won kwan free won sama sini hu me na mesie koko me na me ka kiro timi do to na nanom won sie do wo be ko hono ma akoto omo kura konwa kura ye ma na chese sebe onu wa ya ma ne de koko ne ye fifiri ye ho na ye hu ne nko ma me da bi koko eye inflamed veins a ewo the rectum. Okay. Yes. Wotu edro ben bi wo honomo entini bi wo honomo koko no yawa ehuhu na apai na afede na moto wontimi nya wa nan wontimi ntena ase woni odofo gbo nkoma na wani kire baabi sambre no atwam koko ye ya epai moja wo ho anya asem keto agisi edi moja kosigu so na wo pesika de ato aduane de afa na okoto moja eya wo kwa yese moja ye nton nso processing fee no kra nya asam ketoa ye be ya wo surgery ukoi doctor be kwa akwa exam woto de niema akofofa ho owi a wakwa ya wo surgery ukọ hospital a ye be hwe ye ma antibiotic anya say koko no na ekosa ne yare o e protect infection ena sa properties na e protect sa infection no any inflammatory ni nyina ye de agu sa adro yi mu ade na wo ha wo ho akotwa wo ho run about kona kope pile ointment ne tablet no na mini bi na fa bi ye woto enanu me be ka asem mi wa ha no sebe wa anko a doctor for school ni a nurse for school no wo di achinye doctor ni mu na akotobi a wonom ne ban ne chiriba eye nurse no so akotobi a wonom ena ebe se wo me maami anase me papa uti ekuriase ono no wakọ study bibi a ye friend pharmacology wakosua enuro ho adwuma onimu nuo emu nuo enso wakoto pile leaf tablet ne ointment a ono enchia de mi gibi papa me se mi mpa bibia ne ami hia ne se kona koto eduro no na frame na damase eno ano no ono akoto bia wonom nurse ba ko dimrika bai obaye ye mama bisi chia me na me say eye kona ko di adanse na ebini musu ntobi sa ontimi ntena se meka say koko amantawantawa ba oni na dofu ntem nikunu onya we no tew amwano amatena se na wontimi ntena se na yede ye nsafafa no so atwi nani akoto baabi ni nyina atwa efi aye dedede uti ho agidien kona kope pile leaf ointment ne tablet nano yenkokuro de no so ekuro de no boso a no wa baduro BC56 as say eno na wo man mu amanoni babia referral points a omwo Ghana ha meka referral points ameka hospitals akese a nketwa no refer cases ede ko ho no omu yuso na mo nketwa mo nkonko gibi eye kuro edro tatahwe a ekuro bia a wodi wani ehu na ekuro wo mfa wani hu no eno ni cellulitis na bia bibia ti nketwa bia onan no ahụ yesi adufum obi betena baabi akase obi na tu na duro obi antu waduro
ekura kete na say no saa de ti nwa manu bi asa wo fro ka de bi a dade bi atwa wa na wa amfa ne serious na wa ne serious a na ne didi kom na start say nya ne nyina na nya adutuo aw wa ne to aduro untia obi aduro so wa ja wa sema ankopa BC amfa nto wo nan so na ay infected ay infected okay serious ko ram nti e be reddish na hono e be huhu te say sabe ensuo hye ade hye ahyew no na ye nkunkunja nti eno no ana wodi we ka na taw no wa pene ba bia e fa he na munu papa yi obi pe bia to ma me nya me hira obi sanse nkrofo send message on Facebook sa ya tretre ya hye se mre bi obi frame me fi bolga se ye nya bi wo ho no tamale chese ho no mu na bi nya adro ni bi ato aha na nkran ha no no kuku dam no ye Kelmed Pharmaceuticals Ltd ye wo kan hye ana ya san tretre ya hye mu nso ukotudu a ebe ye nuanom nkramofo asori dan no obenya bi wo ho adabraka opposite Melcom na plaza okanshi Elohim Adepa House okanshi Madina opposite Melcom Kofo Dua Gapsin Pharmacy na Bano Pharmacy yekosunya ne nso a Green Light Pharmacy Mose Pharmacy 6 Stars Pharmacy na Cape Coast Buse Pharmacy Sankotex Pharmacy Pina Herbal Shop na Ashi Pharmacy Kumasi Costa Pharmacy Freddie Mens Pharmacy na Obuase Smart Herbal Shop okwa obenye bi yenhwe numbers no a obi hiamo ana wa friend Kofo Dua nso ye wo bi wo honom Kofo Dua Gapsin na Obuase ebisu wo honom good asen ye wo ba ko wo ho Mr Mensa e ho so kwa obenya bi na numbers no eye 055 266 7712 na ba ko nso ni 059 855 3075 yada se mama BC no Kelmed Pharmaceuticals Ltd enupapa wo mo de aba Ayolabs gripe water Mollis baby massage oil pie leaf in the capsules and afa in ointment and faso and a kro de no BC 56 a cream and also so ewa ha pebi na eto ebusia me da me ho aba komotwetwe na bia kachire na ase nkoma Franco Trading Enterprise wose phones laptops bia wo bia benya smart TVs tabletop fridges air conditioners CCTV camera oba install no configure mount connect ma phone bia wo nam bia be hu de ekoso wo nchi me sro matete bo no so ha munche mo aduana 40% na o mate every so emfa Franco number e wo Google Franco number bia ni Google number ni 0246 422338 and 0555939311. Ko Google Play Store na download the Franco Trading app no eto store no ano phone papa efie ye na ye homra ye ba no chewa bankomo no e bia ka kira me de beto aso ma enko bebia.